हेलो गाइज वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। अनि आज अहिले गइरहेको छु हैन पैसा उठाउन पैसा काम थियो हैन अनि गइरहेको छु अब है गाइज गइरहेको छु है गाइज गइरहेको छु हैन हामी अब यस्तो बाटोमा सबैमै जानुपर्छ के भन्नु अब मलाई त सलो गाडी चलाउनै मन लाग्दैन त्यही भएर म स्पिड कुदाइदिन्छु। अझै नआए अझै गियरले चलेको ऐठेर बुझाइछौ कन्ट्रोल गरिँदैछौ बुझ्दैन गियरले थाहा छ बुझाइदैछौ नाना छियो हिँड्छौ Ano nagagawa ano eh? May ba't TV eh? Nay. Dia kita lagi tak tahu. Nay? Nay tu kira nay TV. बहुत पता जाएगा। यहाँ नहीं पूछे थे बाइक में डरने बन के चले थे गाइज अगाडि भेट्छु है गाइज अगाडि एटिएम मा है गाइज हामी अब केटिएम आइसक्यो कति केटिएम आइसक्यो यो पैसा उठाउन केटिएम आइसक्यो केटिएम आयो एटिएम एटिएम हो हैन मेरो भाइ चाहिँ आज पैसा उठाउन ट्राई गरिरहेछ हैन इङ्ग्लिस एकचोटि दाम पिनले कन्फर्म फर्स्ट 10,000 10 एउटा एटिएम अरू छ हैन यो चाहिँ अर्को एटिएममा उठाउनु पर्ने हैन पैसा आइसक्यो हाम्रो पैसा आइसक्यो है यो काला पैसा आइसक्यो फेरि छिला एटिएम Please enter your secret number.
गल्ती भेल चाहे 5 7 10 Please wait while the transaction is processing. गल्ती पिन देबे ठीक है ओ भाइले त गल्ती पिन हाल्दियो के चाहिँ फेरि आउँछ अब 45 मा छ त Please enter your receipt number. 10 Please wait while the transaction is processing. आइसक्यो पैसा 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 करती है रे पैसा तो की मरती है कहीं हटा दो भाई अब क्या पैसा चेक कर ले Thank you for banking with us. एकछिन पैसा चेक गर्ने हो कति बाइदिन्छ भनेर Welcome. Please enter your receipt. 7 yes Please wait while the transaction is processing. Please wait while the transaction is processing. यति छ है 45 हजार छ गाइस अब अर्को एटिएम जानु पर्ला होइन अनि यो एटिएम को पैसा काम भइसक्यो अनि अब अर्को एटिएम जानुपर्छ होइन अनि गाइस अर्को एटिएम म कहिले फेरि उठाउने ल साथ त अब यो टर्म जानु पर्ला अब यो अर्को एटिएम आइसक्यो या कौन कर रहे फेरि यो एटिएम आएको होइन यो एटिएममा यो एटिएम हो के भित्री छिरिहाल्छ मन हात नहीं दिखाया इंग्लिश साठी लोकेट साठी 80 गाइज ल्याङ भइसक्यो होइन त अब के गर्ने त यार म गल्ती पिन हालेर मलाई थाहा थिएन नि त यस्तो म भनेको 60-80 हो भनेर त्यहाँ अङ्कलले
25-80 भनेछ, म 60-80 सुनेछु। 60-80 दाबेको गयो, काट्नै गयो समाज भाइ। अब घर जाँदैछु, एकछिनमा अङ्कल आउँछ होइन, के भन्छ ब्याङ्क खोलेपछि ब्याङ्कै खोले छैन। Apa cuat nih ini biar. अझै लुक्न त अनलाइनै छ। अनि गाइज घर आयो होइन, घर आयो ल्याङ आज पैसा एटिएममा उठेन, एउटा एटिएममा। अनि अब त्यही हो, अब के छैन होइन। अनि अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ न है त गाइज। बाई बाई, लभ यु गाइज।